Pinila so video long nali tumhana ke than ponji la bangke ke dam tang hod sarkar hin pen mate Assam government hin pen kapik lang pon ai scheme MMUM mate Mukhyamantri Mahila Utmanti Abhijan pu la self help group abang fi atum stambi form ka fill up dun do la so form ka fill up dun det pen penang anar jiding non la sila so tangka komantu sinang ke jangi mala bang so puthak sinali tumhan la so video long na than pachini pon ikpo nali tum la so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon latest update kilong verji afan adung hestame belarjan theklangi hodastame nali tum berpon dik der non tangte non pathek pen chithan pononang lapen lang pononang tangte non pader dipin pel chithan pononang la bangso tangka matela Mukhyamantri Mahila Utmanti Abhijan matela self help group atum kidam tang hostame form bang ka fill up dun do igolo lapen hala so form fill up that penon chiklo ijon joni bang ki playing to pola sila so tangka komatu sin nang ki jangjima pola bang so update sin nili non nali tumpan nang than pachini pon ikpo la so update nili Carbitish 2.0 YouTube channel la hen pen kilong duna teng polo tangte la non election date las bang so chiklo April judet se la so tangka la bang ke long exipusi nili bang karjudun long sitame la solam ko an ahok ne ahok hene la bangke nali tum la so video long thek polong ikpo la pen nali tum non pathiek thihek pen la akya hai Himanto Biswa Sharma hin pensi kaning je pon iglo la solam la sinali tum la bang solam le nali tum arju pon ikon la pen lang pon ikon la pen la so video sta nali tum ka an maser un serigo kar biang long rasta pelang iknang la pen pachini iknang তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকাকৈ পুটুং কৰি সোমাই যাব ঠিক আছে আৰে বহুত কথাবোৰ কবা টিভিত ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখো তেতিয়াহে গম পাম মই কথা কাম কৰিছিলে নাই আছে না ৰেকৰ্ডিং এটা এই টিভি কেমেৰা বিলাকে কৰি আছে তাৰ পৰা দি দিম আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডিং হ'ব তাৰ মানে এই যে 10,000 টকাটো আপোনালোকে পাব এই 10,000 টকাটো প্ৰথম কিস্তি এই 10,000 টকাটো ভাল কৰি খৰচ কৰিলে আপোনালোকক আমি আকৌ 25,000 টকা